kahumuro kiriyo noreba obuhingi n'obulisa program okiri nanye Edmond Principal Farmer kiriyo tuganira na n'omukuru ogu natugambira okwabasize kukora ebintu ebi na munonga okuba rukora ensigo z'emitumba zikakura kandi bakagarika bakakoramu juice kurwo mbitoke nibyo bimwe nebitoke bya bulijo ebiturukurya wano rebe nyuma yanjaha noreba rutoke rukurire kimwe kuto abantu tureba buriyo butumbo buto oba abantu batworeka oro rutoke karukurugamu nurwo rwenyino rwo rukurebeje mitumba tokakikiriza unergo mu ruburiya deka tweyongeze mbozi turebe bimwe bitwa tutakaganiroho ayongera bitushobore obutumbo obu urwo munjire ibi nabyo nti tukora tisculture seeds kavera tutwitinga so ini twabanza kureba kuriya nakakakira mutumba still kachiro resistant haburwire bwa banana bacteria wilt iba kweta kajunde so ko gukura nko gwagwiha mutumba no gushara hemzeji abweshonga ijamizi neta cyuza kuri ayo fama yagitwara obisingiro ba shema so ejeji ni egarke kamera ko kushara egarke kamera busi nayigura ine gushara abweshonga ugarke gugine busiya umusensia igwazamu gwazo mu environment ndijo gumbase kujimanyira gujimanyire kugira ngo wagushara wahenemzi ugarke gumere busiya konka warge hemze je miringo ye kubagwina hiwagwiha hati iyo yonkate kumera umukitake gucererezamo so konka ko gushara emzi wagushara nayiguru ugarka gumanyirenze kandi tukujya mu twantu emtume emiringwa timutuma mu giye kutwara akwako gusya umwanya gogonka ngo gwakire abangu kwana nekindi emzi yagone yakuzire munonga so itakarjikanga gwana nakatoke kaki konka watwara nkogo nukura guteste cyangu ngico kureba wagera ni seriye nkorana neji ekabire runungi ne hakanda abwenje eji niyo nungi abwenshonga eria nibihankonya kandi eji ntukora obusugo ngo kwate kitoke ukashatara muri obusugo bw'umuntu bwiragura then ukabateka mu kavera n'ubukura kandi obutire muri treatment ubujeme ono kujema ubujeme yona nikora cyorebeke ngumwe abasa kubujema oburwire kubutangira eji ati skarchi tekotwe chikoko tekwita gafutangira burwire bwone na wagiteko mu itaka mazire erbere bimwe chikoko ne mare myaka 3 nejo then wagikwata ukagiteko mu itaka irwa nko kutembura ersya terkwatwa chikoko wareta wabyaro mu rutoke rwawe orwo ruturumo rede endebera yarwo neshana nentoke zindi ekitoke no kitemeraho ahabwire burukwingana ki kurwo mu nasare nemara mu minsi abiri kuzomu nako kura akabanu kakare katumba kacika kurwo mu kavera nako kamara mu minsi abiri gwakura mara mezi ana kubo mutumba then umwaka gumene cyo koteme kitoke kandi cyango umwaka gumene cyo kanimba nindye kitoke none uryo mbumba nandi okora juice nimba naginywire nana wine nokora akwati ntwara juice ebakweta excellence juice excellence wine then ebugogwebi tukora some fibers like this one fibers nko kushanka nka kamba nakora mu lamp holders table mats then harum nanenkito za kurugum this leather obutare bw'ebintu byanyu na munonge muri kwiha ombitoke byanyu mwanjana mukora mu juice mukora ki nobuga kuba obo butumbo bumwe nabwo banu gwetaga market no mwiza market eje mu gitunga mutano mu gihankahi kandi noteka teka ni kintu cyo kikukira kuremesa abantu na munonga bakora imirimo ni yemwe kubura akatareke ibintu byabo market authorized tuniyaba marketing have car drive to Lakeview around Kampala no maisa no mubitembe ya round ninga mwino butare oburuho buruho they are ready butare tubwine nkahi nka Lakeview Kampala Kabare Lila Kitugum we do say and we Joyce eshande nungi munonga obwiro bwinja abantu bakore ibintu nibyo bemwe oshanga market cyabe kizibu noteka teke kinte kirukira kuletera ibintu by'abantu byadiba kikabire ni kiba kiri ki no gukora kubi no gukora ibintu bitari mu mazu nicyo kumanyisa ekindi no gukora ibintu bitari ibyo mutembeye ibiriyamute mutindo so hitwe ba majeta NBS Uganda National Bureau of Standards bakatkonfaminga
tutambuze ibintu yitukana abantu bakunda binuzire na n'emitumba bakagikonfaminga ati tokunda mwana tokundishe omwana ukabara kunda umwana because eje nkora yimuri kukoramu omuntu nasa kugira ngo nimo muri kutwara kazunde muri kugizenzeza muri kutubiyangwe emitumba tite kwatwa kazunde apana ije mitumba tayine kajunde to confirm no kuza professor baziraka in professor in makere na confirming je mitumba te kutwara kajunde yone tugambira ko mukira kwetekaniriza ebigwererezi in case hagira ekyakwetaga kubaho ebigwererezi ebyo no mukira kubetekaniriza mutamu kakora kini case cyabaho kubasa kugumiza muno mukora projects zanyu kandi zirunungi hare mitumba kugwa icyo ntuteke mimyo mukorese nyomyo ya ibine bigwererezi ni ko mwata ntwarira so ninjani byo mani bigwererezi bufata kufuna ntwarira teka imemyo hide burwire bondo muri kwerarikira ebikose tukosom nkemhoro kefuka na farogo byona tuteka mu jiki cleaninga bwo mumanya gumwe tumba tubyine ya kantandike mitumba yanje nyenda uza ugisimba nkeje namara kugiha owanyi nkagisimbira mu distance ha nkabe ni ntera umwanya kugingana kikurga aha mutumba kuzagundi utumunana aha nano mwara baju kugira ngo kunka kunkirigirira kugira ubuje mbwita kari yawe akwita kari yatari mu rwezo imitumba tekora kakwikana unkari yari mu rwezo wagikana sanira kakufunda so kugira uko ubuje mbwita kari yawe ato buji mu bita ko bwe nyunka bupimanta angwa to kapuma ohiro wari to kucumanya no yetaga kukoresa umuhango iyano itego umuhango kugamba twunka takeri teka mukina teka mu kasasoro teka mu masha kandi mitumba girize kuba wagirizana itakarimo mani wa nyingi nureka kukwatana iryari tarimo nke bitake bibisoni mitumba teka ikakwatana so nkino manyo uje mbwitaka nicyo cyukwereza distance yoshime kubyaramo zo mukahumuro twarwo mukahumuro ntiza kutandikiraho okiriyo noreba ubuhingi no buri santu tora n'abahingi kuma bari kusingayo omuyihanga kandi oyizuke ngo okwezi ku10 tiza kuba tubatwara omuyihanga lya Netherlands twamazire kubatora namo wowe no muhingi wori kumanya handike kigambo omuhingi deka hakanya handike bikumukwata ho sindikali 83 8 kandi oyizuke ngo Vision Group ekwatanise na KLM Airlines Dutch Embassy omu Uganda hamwe na DFCU Bank nibo bari kusyaho ehurureji twaba tuyine manager wa orutoke ari kutugambirana no kuba rukora ensigwezi na nebindi ntuyeyongera yo kureba ebitoke byabo bangira ngo tubari kuguza bitoke nibagenda bakora mezinde products nyamwinji ezuri kurwo mu rutoke ndwo rumwe ezo tuyine kureba na misho guma program tuyeyongeze omukicweka cya kashatu.